Mafhungo nga Rotshidzwa Maremba. Ndo livhuwa zwa zwino ndi tshifhinga tsha mafhungo. Shango la India lina tshivhalo tsha nṱha tsha mpfu dzi vhangwaho nga u lumiwa nga ṋowa ḽifhasini. Mpfu dzi ovhelelaho zwigidi zwa 40 dzi vhigwa ṅwaha muṅwe na muṅwe u mona na shango. Ngudo yo gandiswaho kha Plus Neglected Tropical Diseases yo sumbedza uri tshanduko kha u phaḓalala ha ṋowa dzi re na vhuṱungu ha khombo i khou ṱuṱuwedzwa nga u shanduka ha kilima. Izwi zwi ḓo engedza khombo ya u lumiwa nga ṋowa kha maṅwe madzingu. Tsedzuluso yo rangwa phanḓa nga Dibru Saikhowa Conservation Society. U ḽa mitshelo, miroho, zwiḽiwa zwi re na mafhi o linganelanaho khathihi na u ita nyonyoloso zwi nga thusa u fhungudza khombo ya u farwa nga vhulwadze ha swigiri nga phesenthe dza 30. Izwi ndi u ya nga ngudo ntswa yo gandiswaho kha dzhenala ya Annals of Internal Medicine. Tsedzuluso yo rangwaho phanḓa nga Yunivesithi ya Rovira i Virgili kha ḽa Spain. Yo shumisa data u bva kha vhathu vha miṅwaha ya vhukati ha 55 na 75. A khou guma nga u rali mafhungo enda vha farela one. Arali vha na mafhungo ane vha tama ri tshi a tevhelela kana wa sala murahu, vha nga ri foinela kana u rumela mulaedza wa WhatsApp kha nomboro dza 083 316 0190. Nṋe na vhone kha ri ṱangane mafhungoni tshifhingani tshiḓaho. Lwa miṅwaha i fhiraho fusumbe dzina ḽithihi fhedzi ndi ḽone ḽi bvaho phanḓa ku endedza vhadzulapo vha ḽa Afrika Tshipembe. Mulaudzi Transport Service ndi khamphani yavho ine ya vhaendedza u ya na u vhuya mishumoni nyendo dza kule na tsini hu tshi katela na u welekanya mikano ya mashango a tsini na Afrika Tshipembe. Ri vhaendedza vha swika hune vha khou ya vho tsireledzea. Arali vha tshi ṱoḓa u bva nga tshigwada u dzhenelela vhuṱambo vhufhio na vhufhio kha vha ri fhulufhele ngauri ri ḓo vha swikisa nga tshifhinga. Vha nga ri kwama kha nomboro dzi tevhelaho 083 227 0606. Mulaudzi Transport Service. No place is too far to reach. Zwino ri tshi khou amba vha nga vha sa ḓivhi uri masheleni a u tandulula thaidzo ine vha vha nayo vha ṱo a wana gai. Vha songo tsha ṱwa vha tshi renga nga ṱhoho lini. Bellrun Brands i hanefha tsini na vhone. Ri ḓo vha thusa u bva kha 500 u swika kha 4000 randa. Riṋe ri khou ṱoḓa tshiḽipi tsha muholo, khophi ya basa, 3 months bank statement na proof of residence. U bvapo tshelede i khou ṋamba ya dzheniswa nga murahu ha zwiminetse nyana. Kha vha rumele WhatsApp zwino 072 019 5843. Bellrun Brands ndi vha hadzimisa masheleni vho ḓi ṅwaliselaho.